Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra kelima halaman 24. Ini adalah contoh ketaatan seorang murid. Walaupun muridnya ini sepuh juga, bukan anak kecil. Tapi namanya berguru sama guru ya seperti itu. Kalau kata saya A ya A, B ya B, selama benar gurunya diikutin. Kecuali kalau gurunya nyuruh salah jangan diikutin. Sama seperti orang tua. Ada Bu Esi yang dari awal sudah pintar, sudah bisa baca Quran. Cuman ada kekurangan huruf, saya suruh di Iqra 1. Alhamdulillah ternyata tidak ada yang susah. Bu Esi sekarang sudah Iqra 5, sebentar lagi tamat Iqra 6. Bu Esi silakan untuk jadi gurunya, Bu Makci nanti mengikuti dan saya juga ya. Silakan Mbak Esi dulu, Bu Esi dulu. Bu Esi. Ya, silakan. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu Rasulullah. Allah, Rasulullah, ini namanya hamzah wasal. Hamzah ini nggak dibaca karena diwasal, ya. Wallah, Rasulullah. Yang ini, kul huwallah. Yuk, Bu Esi dulu. Kul huwallahu ahad. Allahu ahad. Maci, dibaca, diikutin Bu Esi. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Bu Esi, kemudian. Allahus samad. Bu Maci. Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Kemudian Bu Esi. Alladzina tawu fil Tagaw. Alladzina tagaw. Lin. Alladzina tawu fil bilad. Maci. Alladzina taghaw fil bilad. Jangan kejar-kejaran, Maci. Mau kemana, Maci? Tenang aja. Alladzina tagaw fil bilad. Ya, Maci, ulang lagi. Alladzina taghaw fil bilad. Pandai kali ya, gitu. Ya, Bu Esi, kemudian. Fa'aktsaru fihal fasad. Hamasnya masih kurang pecah. Fa'ak jangan ke kol-kolah. Fa'aktsaru fihal fasad. Ayo Bu Esi. Fa'aktsaru fihal fasad. Punya Matobi. Fa'aktsaru. Ayo hati-hati. Fa'aktsaru fi. Panjang. Runya Matobi. Fa'aktsaru. Fa'aktsaru fihal fasad. Maci. Fa'aktsaru fihal fasad. Jangan fa'ak pecah. Hamas. Fa'ak. Example. Taksi. Fa'ak pecah. Fa'ak. Allahu akbar. Jangan Allahu akbar. Bukan kol-kolah ya. Pecah. Kalau kol-kolah ini fa'ak Maci. Fa'aktsaru fihal fasad. Ya, hamasnya belum lah apa-apa. Fa'aktsaru. Fa'ak lagi. Fa'ak. Nah, fa'ak.
Fa'aktsaru. Ya lagi. Kayak gini, example, taxi, 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 taxi. Ada X-nya, ada pecah ya. Jangan tak si, jangan taxi. Fa'ak. Ya, sebisanya nggak apa-apa. Ya, Maci. Fa'ak. Aksaru fihal fasad. Iya. فأكثروا فيها الفساد. Kemudian itu Baci, Baisi. Tilka ayatullah. Naci. Tilka ayatullah. Tilka ayatullah. Lagi Maci diulang. Tilka ayatullah. Baisi diulang tilkanya. Tilka ayatullah. Bagus, tapi tilnya jangan ditahan ya. Ini idhar hukum lamati. Tilka, jangan jangan kelamaan. Ya, lamnya kan lamati nih, idhar hukum lamati. Tilka tekan di sini. Tilka ayatullah. Masih ulang. Tilka ayatullah. Iya, bagus. Kemudian, Basi, Faiza. Fa'idhahum bisahirah. Maci. Fa'idhahum bisahirah. Bagus, home-nya ihfaz safawi ya, ditahan di sini. Fa'idhahum, bunyi M tapi Maci. Fa'idhahum bindeng. Fa'idhahum bisahirah. Ulang Maci. Fa'idhahum bisahirah. Baisi diulang. Fa'idha. Fa'idhahum bisahirah. Fa'idhahum bisahirah. Bisahirah. Maci, yang ini Maci, Yaslau. Iya. Ya, Yaslaunaha. Yaslaunaha yaumaddin. Pandai Maci ya. Bu Aisy. Yaslaunaha yaumaddin. Yaslaunaha 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 yaumaddin. Lagi Bu Aisy, biar mantap. Yaslaunaha yaumaddin. Maci baca yang ini, faddalau. Faddalallahul mujahidin. Pandai Maci, ya Allah, Masya Allah. Ya Bu Aisy. Bu Esi pandai. Allahul mujahidin. Lagi Bu Aisy tadi keputus. Faddalallahu mujahidin. Hulnya ke sini masuk. Faddalallahul mujahidin. Lagi Bu Aisy. Faddalallahul mujahidin. Bagus. Maci yang ini, wallah. Wallahu waliyul mu'minin. Dan Allah itu walinya, penolong orang-orang yang beriman. Selama orang-orang beriman itu mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Ya, berteman, bersahabat boleh, tapi milih-milih pemimpin yang dipimpin yang seperti apa, yang soleh tentunya, yang menegakkan agama Allah. Wallahu waliyul mu'minin. Ayo Bu Aisy. Wallahu waliyul mu'minin. Bagus. Maci, warabbul.
Wa rabbul arsyil azim. Bagus. Bu Esi. Wa rabbul arsyil azim. Wa rabb. Bu Esi sudah bagus, cuman rohnya lagunya kemana? Nih. Wa rabbul arsyil azim. Ayo Bu Esi, semangat. Wa rabbul arsyil azim. Shinnya mana shinnya? Ayo, shinnya. Arsyil. Ayo lagi. Wa rabbul arsyil azim. Iya. Wa rabbul arsyil azim. Bu Esi yang ini baca. Tilka. Tilka hududullah. He. Jangan hududullah. Hududullah. Ada W-nya. Tilka hududullah. Lagi. Tilka hududullah. Bukan. Belum. Dullah. Ke W. Ada W-nya. Pelan-pelan saya ya. Tilka hududullah. Lagi. Tilka hududullah. Ya, masih kada hududullah. Jangan hududullah ya. Emang kebiasaan orang Sunda kadang-kadang Masa Allah, ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Jangan ya Allah, hududullah. Jadi seakan-akan di sini ada W-nya ya. Nah, hududullah. Jangan hududullah ya. Di sini Bu Esi masih hududu ada W-nya. Hududullah. Coba Maci, tilka. Tilka hududullah. Ya, pandai. Tilka hududullah. Tilka hududullah. Tilka hududu. Ayo Bu Esi lagi. Tilka hududullah. Iya. Tilka hududullah. Kemudian Makci yang ini yubayin. Yubayyinullahu ayatih. Bu Esi. Yubayyinullahu ayatih. Jangan ditahan dulu. Yubayyinullahu ayatih. Ayo Bu Esi lagi. Yubayyinullahu ayatih. Iya. Yubayyinullahu ayatih. Maci, wattaqullah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya, naknya pendek ya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Lagi Maci. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ya, ri-nya kan panjang Matobi Maci. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Matobinya tambah sedikit. Ya. Maci. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Iya, pandai. Mbak Isi. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bagus, tapi batunya kayak batunya kayak mau habis baterai, Bu. Jangan ditahan ya. Nah, jangan. Wattaqullah. Cepetin. Wattaqum.
wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Jangan wal, jangan ditahan. Wal arham. Lagi Bu Esi. Wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham. Nah, gitu. Tapi di sininya nih, ladinya kurang madnya sama ini. Jangan wattaqullah. Ya, wattaqullah. Ada W-nya. Ingat. Ini penyakitnya di sini ketahuan nih. Wattaqullah. Ada W-nya. Seperti ada W-nya ya, seperti ada waw. Bukan wattaqullah. Wattaqullah. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Bu Esi lagi. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Bagus. Yang ini ain, Bu. Ain apa hamzah, Bu? Hamzah. Hamzah. Jangan a tapi a. Tasa a, jangan tasa a. Ayo lagi. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah, begitu. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Bagus sekali ya, bagus. Kita pindah halamannya. Kita punya guru nih dari Malaysia ya. Malaysia ada Makci. Ini keliru bacaan panjang pendek bisa merusak arti makna. Yuk, Bu Esi dulu. Bu Esi yang ini. Maqithina fihi abada. Maci. Makithina fihi abada. Bagus ya. Jangan ada hanya panjang. Abadanya hati-hati Maci, jangan abadah. Jangan ada aja. Abada. Ditekan, ditahan. Abad. Ya, lagi. Makithina fihi abada. Nah, gitu. Makithina fihi abada. Makithina fihi abada. Bu Esi, Lisa. Lisa iya. Iha. Lisa iha. Iha radiyah. Maci. Lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha radiyah. Maci, yang ini Maci. Fal yazuquhu hamim. Hunya pendek Maci. Fal yadzuquhu hamim ya Maci. Fal yazuquhu hamim. Baisi. Fal yadzuquhu hamim. Fal yadzuquhu hamim. Fal idhar hukum lamati. Fal jangan ditahan. Fal yadzuquhu hamim. Fal yadzuquhu hamim. Baca yang ini, bi'ijlin. Bi'ijlin haniz. Jangan diekan ujungnya, bukan kol-kolah. Bi'ijlin hanil. Jangan diekan, bukan kol-kolah ini. Yuk lagi. Bi'ijlin haniz. Iya, hanil.
Bu Esi. Bi'ijlin hamid. Ya. B-nya jangan jangan panjang ya Bu Esi. Langsung bi'ijlin hanil. Lagi Bu Esi. Bi'ijlin hanid. Kolahnya bi'ijlin hanil. Lagi. Bi'ijlin hanid. Ya. Bi'ijlin hanil. Yang ini Bu Esi. La takulu. La taqulu ra'ina. Bagus. Maci. La taqulu ra'ina. La taqulu ra'ina. La taqulu ra'ina. Maci lagi dilaguin Maci. La taqulu ra'ina. Iya. La taqulu ra'ina. Bu Esi yang ini. Walfu. Wa aufu bi'ahdi. Tepati janjimu. Kalau berjanji harus ditepati ya. Wa aufu bi'ahdi. Ulang lagi Bu Esi. Wa aufu bi'ahdi. Naci. Wa aufu bi'ahdi. Ada Maci. Bi'ahin. Nah lagi Maci. Wa aufu bi'ahdi. Wa aufu bi'ahdi. Wa aufu bi'ahdi. Lagi Maci. Wa aufu bi'ahdi. Iya. Wesi yang ini lam. Lakum. Lakum kaifa tahkumun. Bagus Maci. Lakum kaifa tahkumun. Lakum kaifa tahkumun. Lakum kaifa tahkumun. Ya, Maci yang ini. Khul. Khul. Khudh biyadika di'sa. K-nya pendek. Khul jangan diekan. Khul biyadika dirsa. Ya. Khul Khudh biyadika di'sa. dirsa. Agak susah ini, Bang. Khul biyadika dirsa. Lagi. Khul Khudh biyadika di'sa. jangan diksan. Dirsa. Jangan diksan. Khul biyadika dirsa. Ya. Khul biyadika dirsa. Khul biyadika dirsa. Ya, Bu Esi. Khudh biyadika di'sa. Bu Esi. Khul. Bu Esi. Khul. Diulang. Ya, Pak. Ya, sekarang Bu Esi. Khul. Khudh biyadika dirsa. Bagus. Khul biyadika dirsa. Agak susah nih ini ya. Dirsa. Khul biyadika dirsa. Ya, yang ini Bu Esi sekarang. Walau kana. Walau kana dza qurba. Bu Maci. Walau kana dza qurba. Walau kana dza qurba. Walau kana dza qurba. Bu Esi yang ini. Walau alqa. Walau alqa ma'azirah. Maci. Walau alqa ma'azirah. Pinter semuanya nih ya.
Walau alqa ma'adzirah. Walau alqa ma'adzirah. Yang ini Maci, asfala. Asfala safilin. Besi. Asfala safilin. Asfala safilin. Maci yang ini, Fama. Fama lahu min had. Bagus. Maci, Bu Aisyah. Fama lahu min had. Bagus. Fama lahu min idhar. Fama madhubi lahu barsilah qasirah. Fama lahu minnya idhar. Had pada hari disukun dan qalqalah kubra. Fama lahu min had. Min had. Yo, Maci, yang ini hadana. Hadana subulana. Iya, Bu Esi. Hadana subulana. Jangan ditahan dulu. Jangan dipanjangin, segera. Kayaknya halo Bandung. Halo Bandung. Enggak, halo Bandung. Itu mah nyanyi Ngawi. Ayo, jadi beatnya kenceng ini ya, cepet. Hada tekan dina. Da. Hadana tekan dina. Hadana subulana. Bu Esi. Hadana subulana. Hadana subulana. Hadana subulana. Bagus. Yang ini Maci, wanama. Wanamariqu masfufah. Wanamariqu masad. Wanamariqu masfufah. Maci, diulang. Wanamariqu masfufah. Kedengaran saya wanama, jangan wanama ya. Wanama. Ayo lagi. Wanama. Ya. Wanamariqu masfufah. Iya, wanama tapi kedengarannya seperti wanama, namanya siapa? Wanama. Wanama. Ya, wanamariqu masfufah. Ya, Bu Esi. Wanamariqu masfufah. Kenapa kunya panjang, Bu Esi? Kunya pendek. Ayo. Wanamariqu masfufah. Gitu. Wanamariqu masfufah. Wanamariqu masfufah. Lagi Bu Esti. Wanamariqu masfufah. Punya panjang. Wanamariqu masfufah. Lagi Bu Esti. Wanamariqu masfufah. Iya, bagus. Berikutnya nih, bagus-bagus ini ya, Masya Allah, Maci ini, Maci dari Indonesia, Maci dari Malaysia. 26 ini. Nun mati atau tanwin apabila berhadapan dengan ro ini idgham bila gunnah. Dileburkan, diidghamkan tanpa disertai ditahan dan dengung. Jadi man jadi mar. Jangan mar, jangan. Mar'a mir rezeki. Mar'a. Yuk, Bu Esi dulu. Mar. Mar'a. Maci. Mar'a. Mar'a. Bu Esi. Yang ini. Mirrijkin.
Kenapa jadi panjang? Mirrizkin. Bukan, nggak boleh. Mirrizkin gitu. Jangan ditahan. Mirrizkin. Kalau dihentikan mirrijak. Mirrijak. Coba, jangan dihentikan. Mirrizkin. Mirrizkin. Ya, gitu. Mirrizkin. Yuk, Maci. Mirrizqin. Ya. Kalau dihentikan baru mirrijak. Ya, mirrizkin. Wesi yang ini. Mir Rabbihim. Maci. Mirrabbihim. Boisi. Mir Rusulih. Maci. Mirrusulih. Mirrusulih. Maci yang ini sekarang. Wallah. Wallahu ghafurur rahim. Boisi. Wallahu ghafurur rahim. Ingat speednya Boisi, cepetin sedikit. Wow. Wallah. Wallah. Wallahu ghafurur rahim. Boisi, cepetin sedikit. Wallahu ghafurur rahim. Maksud saya cepetin sedikit bukan dibaca ya. Jadi yang di kosannya jangan wallahu ghafur. Jangan. Kosar-kosarnya jangan ditahan. Tidak ada tekanan, tidak ada mad. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Lagi Boisi. Wallahu ghafurur rahim. Nah, begitu. Maci yang wallahu ghafur. Satu lagi. Wallahu ghafurur rahim. Yang segini, Maci yang sebelahnya. Wallahu ghafur sekarang. Yang ini. Ya. Wallahu ghafurul halim. bagus. Mbak Besi, wallahu. Wallahu ghafurun halim. Wow. Wallahu ghafurun halim. Bu Esi lagi. Wallah. Allahu ghafurun halim. Bagus. Yang ini Bu Esi. Ar-ra'a. Ar-ra'ahu istaghna. Jangan tage ya. Jangan ada e-nya. Ar-ra'ahu istaghna. Bu Esi ulang. Ar-ra'ahu istaghna. Bagus. Maci. Ar-ra'ahu istaghna. Jangan ar-ra'a. Maci. Ayo lagi, Maci. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu jangan tage, hati-hati ya. Ar-ra'ahu istaghna. Ayo Maci ulang. Ar-ra'ahu istaghna. Jangan tage, taghna. Taghfir lana, jangan taghfir lana. Lagi Maci. Ar-ra'ahu istaghna. Iya. Boys yang ini. Inna ila rabbikar ruj'a. Iya, Maci. Inna ila rabbikar ruj'a. Udah sembuh ya rohnya ya sekarang ya. Nggak ra lagi ya. Alhamdulillah. Ro ya, jangan ra. Ro udah alhamdulillah. Inna ila ra. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila in gunnah. Inna ila lahnya mad asli. Rohnya tebal tafkhim karena baris di atas. Inna ila rabbikar ruj'a. Masya Allah. Ngaji kita hebat ya. Satu yang ada di Kuwait, satu di Malaysia, satunya di Indonesia. Jadi 3. Ini sampai Zoom ini sampai bisa 100 orang ya seperti ini.
Yuk, sekarang Maci yang ini, lahu. Lahu shihabar lahu shihabar rasada. Tuh, Ya, Pak rohnya udah Ustaz. sembuh ya. Udah sembuh rohnya. Roh gitu. Oh, Lahu shihabar rasada. Lagi. lahu shihabar rasada. Iya, bagus. Mbak Boysi. Lahu sihabar rasoda. Shinnya kecil apa besar? Besar. Shinnya lagi. Shinnya nggak keluar. Yuk. Shin. Lahu shihabar rasoda. Lahu shihabar rasada. Lahu shihabar rasada. Boysi yang ini. Falillah. Boysi. Falillahil akhiratu al. Wal. Bukan al. Falillahu Bukan palilloh. Ingat. Lah. Bukan palilloh itu kan ingat. Sebelum lawan Allah baris di bawah, kayak tadi ya. Kulillah, jangan kulilloh, ingat. Jangan kulilloh. Ini juga palillah, ini tipis ya. Jangan palilloh, jangan falillah. Baisi? Falillahil Jangan palilloh, jangan bunyi a, tipis. Palillah, bismillah, jangan bismillah. Palillah, ayo palillah. Falillahil akhiratu wal ula. Bagus. Maci. Falillahil akhiratu wal ula. Falillahil akhiratu wal ula. Maka ya menurut Allah tuh hari akhir tuh lebih baik, lebih utama. Ya. Di dunia ini cuma sementara. Falillahil akhiratu wal ula. Falillahil akhiratu wal ula. Maci yang ini, Allah. Alallahi tawakkalna. Nah, panjang mannya. Tapi tetap. Alallahi tawakkalna. Dan kepada Allah kami beriman, kami bertawakal, berserah diri ya. Tawakal itu berserah diri. Setelah usaha, berserah diri itu bukan tanpa usaha. Udah nggak apa-apa, saya serahin semuanya sama Allah. Tapi tanpa kerja, tanpa usaha enggak. Kerja dulu, capek dulu, usaha dulu, baru kita berserah diri sama Allah. Itu ya namanya tawakal. Gitu. Allah ya, Masih. Tulisannya begitu. Ya, yang ini nih. Allah ada nggak Masih? Alallahi tawakkalna. Alallahi tawakkalna. Boleh sih. Alallahi tawakkalna. Kurang nyambar boleh sih. Tawakkalna lagi. Boleh sih. Alallahi tawakkalna. Iya, bagus. Yang ini boleh sih. Walillah. Walillahil asma. Boleh sih kalau ada gini agak ragu dia. Mau walillah. Ingat-ingat ya. Kalau sebelum lafaz Allah baris di bawah, tipis. Jangan walillah. Ingat ya. Falillah. Ini yang atas juga sama. Boleh sih masih ragu di sini. Walillah. Wah, yuk lagi boleh sih. Walillah. Walillahil asmaul husna. Hanya hak kecil. Walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Ayo boleh sih. Walillahil asmaul husna. Hanya belum keluar. Walillahil asmaul
hamasnya. Husna, kayak minum air panas. Husna. Ayo lagi Bu Esi. Walillahil asmaul husna. Ya, hanya belum ngedesah ya. Dilatih nanti. Ya, Makci. Walillahil asmaul husna. Tuh, Makci, Besi ada husna. Ini guru kita nih dari Malaysia. Pintar kali. Walillahil asmaul husna. Besi tinggal hanya di sini. Husna. Coba Makci lagi. Walillah. Walillahil asmaul husna. Husna. Ayo, Besi lagi coba. Husna. Husna belum keluar. Walillahil asmaul husna. Nah, ada. Walillahil asmaul husna. Bagus. Yang ini Maci, fi aisyatir. Fi aisyatir radiyah. Rohnya sembuh nih ya. Biasanya fi aisyatir radiyah ya, ini roh sekarang. Udah bergaul. Iya, udah bergaul sama orang Indonesia ya. Ro ya, bagus. Fi aisyatir radiyah. Begitu ya. Yuk Bu Esi. Fi aisyatir radiyah. Rohnya ragu Ibu. Radiyah. Jangan rapuh. Radiyah. Si Rodiyah tetangga kita. Radiyah. Ada kan Bu Rodiyah? Mbak Rodiyah. Radiyah. Lagi Bu Esi. Fi aisyatir radiyah. Fi aisyatir radiyah. Fi aisyatir radiyah. Fi aisyatir radiyah. Radiyah. Ya, besi lagi. Fi aisyatir radiyah. Iya. Maci yang ini. Bahazamu. Maci. Ya. Fahazamuhum biiznillah. Jangan dikolkolahkan ini. Biil. Nillahnya hanya jangan desah ini mah. Biil nillah. Ada. Fahazamuhum biil nillah. Ya Maci lagi. Fahazamuhum biiznillah. Fahazamuhum ikhfas sapawi mimati ketemu ba ditahan. Fahazamuhum agak bindeng. Fahazamuhum bi'ilnillah. Ada lagi Maci. Fahazamuhum biiznillah. Iya Bu Esi. Fahazamuhum biiznillah. Hati-hati Bu Esi, jangan fahazamuhum, jangan. Fahazamuhum biiznillah. Lagi Bu Esi. Fahazamuhum biiznillah. Bagus gitu ya. Ini halaman 27, ini tentang nun mati atau tanwin ketemu lam. Ini juga idgham bila gunnah ya. Waman lam jadi wamal lam. Yuk Bu Esi. Wamal lam. Yuk Maci. Wamal lam. Bu Esi. Khairul lakum. Maci. Khairul lakum. Khairul lakum. Wa malam khairul lakum. Bu Esi. Zikrul. Zikrul lil alamin. Maci. Zikrul lil alamin. Zikrul lil alamin. Bu Esi. Innahu bihim ra'ufur rahim. Bagus, Maci.
innahu bihim raufur rahim. Innahu bihim raufur rahim. Innahu bihim raufur rahim. Maci yang ini, yauma idil. Yauma idzil lil mukadzibin. Baisi. Yauma idzil lil mukadzibin. Yauma idzil lil mukadzibin. Ya, maci yang ini. Wallahu ghaniyun halim. Baisi. Wallahu ghaniyun halim. Go. Wallahu goni. Allahu ghaniyun halim. Bagus. Wallahu ghaniyun halim. Wallahu ghaniyun halim. Yauma idzil lil mukadzibin. Baisi yang ini. Famalam. Faman lam yajid Lagi. Faman lam yajid fasyiyamu thalathatin ayam. Bukan salah satin. Kan ada tanwin. Salah sati ayam. Ayam. Salah sati. Ya. Puasa 3 hari. Faman lam yajid fasiyasad. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Baisi lagi. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Bagus, Maci. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Famal jangan ditahan, la nyamber tapi jangan ditahan. Karena ini idgham bila gunnah, tanpa dengung, tanpa ditahan, tanpa gunnah. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Yang ini Maci, fa'illam. Fa'illam yakul lahu walad. Baisi. Fa'illam yakul lahu walad. Fa'illam yakul lahu walad. Maci yang ini, faridatam. Faridatam minallah. Bagus, minallah. Hanya ada ya. Minallah. Jangan minallah. Jangan. Minallah. Ada. Ya, lagi Maci. Faridatam minallah. Jangan minallah. Jangan ngedesah. Itu hak kecil. Minallah. Ada. Faridatam minallah. Masih. Minallah. Minallah. Jangan minallah. Kalau minallah itu hak kecil. Nih ya, dengerin ya. Faridatam minallah. Minallah. Ada. Minallah. Jangan minallah. Itu hak kecil. Alhamdulillah itu hak kecil. Ini hak gede. Ya, lagi Maci. Faridatam minallah. Nah, minallah gitu ya. Maci kan kalau lagi batuk gede gitu ya. Minallah. Ya, Besi. Udah sembuh ya, alhamdulillah. Ya, Maci Esi. Ya, lagi Besi. Faridatam minallah. Nah,
Kalau BSI ternyata H dadanya gede. Bisa. H kecilnya enggak. Kalau maci, H kecilnya bisa. H gedenya kadang-kadang ke H kecil. Kita tuker-tuker nih dua ya. Fariidatan minallah. Fariidatan minallah. Minallah. Ya, yang ini. Maci, yang ini. Walakil. walakin la tash'urun. Tash. Lagi. Aha. Walakin la tash'urun. Bu Esi. Walakin la tash'urun. Walakin la tash'urun. Maci yang ini. Mim maghratim. Mim maghramim. Mim maghramin musqalun. Mimnya nggak kedengeran. Mim idgham bigunnah. Mim maghramim idgham bigunnah juga. Ini nun mati ketemu mim. Ini tanwin ketemu mim. Dua-duanya idgham bigunnah. Mim maghramim. Ya Maci, ulang. Mim maghramin musqalun. Bagus. Bu Esi. Mim maghramim musqalun. Di maknya jangan mimug, jangan digituin. Lagi Bu Esi. Biasa aja nih. Mim mag, jangan mimug, jangan digituin. Ayo lagi. Bu Esi. Mim maghramim musqalun. Nah, gitu. Mim maghramim muthqalun. Bu Esi yang ini, khairun. Khairun laka minal ula. Jangan khairun. Khairul kan idgham kan, masuk ke sini. Khairul laka. Lagi Bu Esi. Khairul laka minal ula. Iya, khairul laka minal ula. Ya, Maci. Khairul laka minal ula. Khairul laka minal khairul laka minal ula. Yuk, Bu Esi yang ini. Ya'lamus. Ya'lamus sirra wa akhfa. Bagus. Ya'lamus. Masuk ke sini nyamber. Ya'lamus. Nyambur ke sini. Ya'lamus sirra wa akhfa. Ya Maci. Ya'lamu. Ustaz, tulisannya dia ke sana. Ya? Tulisannya lari ke sana. Lari ke mana? Ke sini. Ya'lamus sirra. Ya. Ya, dia punya tulisannya. Ya. Ya'lamus gitu. Ya'lamus sirra wa. Tak nampak tulisannya, Ustaz? Paling bawah. Digeser. Di sini. Geser sedikit ke bawah. Tak nambah. Udah terang belum? Udah terang. Tampak. Ya'lamu sirra wa akhfa. Ranya pendek. Ya'lamus sirra wa akhfa. Lagi. Ya'lamu sirra wa akhfa. Iya. Ya'lamus masuk ke sin. Ya'lamus sirra wa akhfa. Ya'lamus sirra wa akhfa. Lagi Maci. Ya'lamus sirra wa akhfa. Ya, wa akhfa. Bagus. Ya, 28. Yuk, Makci sekarang yang ini. Alam naj'al. Makci, alam. Tengok tulisannya. Ya, di atas, geser. Alam naj'al lahu 'ainain. Alam naj'al lahu 'ainain. Bu Esi. Alam naj'al lahu ainain. Bagus. Alam naj'al lahu. Ini masih laku sirah ya.
Alam naj'al, ini hukum lam mati ketemu lam, idgham hukum lam. Alam ini hukum mati, idhar. Alam naj'al, kalau sugro. Alam naj'al lahu ailin. Ainailin yang jadi madlin karena ketemu satu huruf hidup dihentikan. Alam naj'al lahu ainain. Alam naj'al lahu ainain. Baik, wahadai. Wahadainahun najdain. Maci, bagus. Wahadainahun najdain. Wahadainahun Maci kurang kol-kolahnya. Wahadainahun najdain. Lagi Maci. Wahadainahun najdain. Jangan dipecahkan, jangan jangan pecah. Jangan pecah. Ya, wahadainahun Lagi Maci. Wahadainahun najdain. Ya, nanti dengerin suaranya ya. Maci masih pecah. Jangan dipecahin. Wahadainahun najdain. Enggak apa-apa. Yuk, Bu Aisyah, ta'ifatum. Ta'ifatum minal mu'minin. Tapi jangan kepanjangan Mbak wajibnya. 5 ketukan aja. Ta'ifatum. Jangan kepanjangan. Ayo lagi. Ta'ifatum minal mu'minin. Ini baterainya 12 volt ini ya, kencang sekali. Ayo, Maci. Ta'ifatum minal mu'minin. Ta'ifatum minal mu'minin. Ini Bu Aisyah. Wa inna. Wa inna alaikum lahafizin. Maci, wa inna. Wa inna alaikum lahafizin. Wa inna alaikum lahafizin. Maci yang bawah nih. Ya wailana. Maci. Ya, silakan. Ya wailana. Wai. Jangan wai. Ya wai. Wai. Iya, wai kambas, wai. Ya wailana. Wai. Jangan wai. Wai. Iya, wai. Ya, wai. Coba lagi. Ya wailana inna kunna taghin. Nah-nya kurang. Ya wailana inna kunna taghin. Lagi, Maci. Ya wailana. Wai. Ya. Ya wailana inna kunna taghin. Taghin, ya. Taghin. Ya, Bu Aisyah. Ya wailana inna kunna taghin. Nah, ini kan panjang. Ini lebih panjang. Ini kan ada alis. Ini mad jaiz munfasil. Ini mad tabi'i. Ini tadi inna kunna. Inna panjang. Ayo lagi, Bu Aisyah. Ya wailana inna kunna taghin. Itu. Jadi Bu Aisyah tinggal hati-hati ya. Jadi di mana panjangnya harus hati-hati. Ya wailana wailana inna kunna taghin. Gitu. Yang ini masih tusuna biha. Tusuna biha audain.
Ini ayat yang berkenaan wanita ya. Menyusui 2 tahun. Tusu nabiha audain. Lagi Maci. Tusuna biha audain. Au. Lagi, au. Tusuna biha audain. Aunya kurang. Lagi. Tusu nabiha audain. Lagi. Tusuna biha audain. Aunya ya, nanti latih ya. Au aglab. Au. Besi. Tusuna biha audain. Bagus. Besi yang ini. Wahwa. Wa huwa khairur raziqin. Bagus. Maci. Wahwa. Wa huwa khairur raziqin. Bagus. Wahuwa khairur. Wahuwa khairur raziqin. Yuk, Besi. Inna. Inna ilallah. Inna. Hei, nanya panjang. Inna. Innya guna. Nanya mad jaiz. Pasti 2 hukum ini. Bukan inna ila. Inna ilau. Iya. Inna ilallahi raghibun. Iya. Maci. Bagus. Inna ilallahi raghibun. Pandai orang Malaysia ini. Inna. Innya guna, nanya mad jaiz. Jadi 2 mad di sini, dua ditahan dengung gunahnya. Nah, a-nya mad jaiz munfasil. Inna ilallahi raghibun. Masih yang ini bu'dal. Masih? Ya, bu'dal. Bu'dal liqaumil la yu'minun. Likau. Bu'dal liqaumil. Ya lagi. Bu'dal liqaumil la yu'minun. Iya, Bu Esi. Bu'dal liqaumil la yu'minun. Hati-hati. Ini ain sama hamzahnya ketuker. Ayo lagi. Ini bu, ini ain, ini hamzah. Ayo tadi ketuker. Ya. Lagi. Bu'dal liqaumil la yu'minun. Gitu ya, jangan ketuker. Bu, ini ain. Bu'dal liqaumin la yu'minun. Yuk, Maci yang ini. Fattakullah. Fattaqullaha wa ati'un. Bagus, Maci. Bu Asyih. Fattaqullaha wa ati'un. Fattaqullaha wa ati'un. Maci yang ini, wama. Wa ma mansana. Bukan mangsana. Wama massana. Wa ma massana min lughub. Bagus. Maci. Wa ma massana min lughub. Bagus. Wama massana min lughub. Maci, kutila. Kutila ashabul ukhdud. Bagus, sedap ya orang Malaysia ini. Ya, Bu Esi. Kutila ashabul ukhdud. Kha-nya mana?
Ukhdud. Lagi. Qutila ashabul ukhdud. Belum keluar hanya. Ukhdud. Lagi. Qutila ashabul ukhdud. Yang belum keluar itu haknya suka lupa ya. H dadanya udah pinter. Iya. H kecilnya masih belum. Nih ya. Qutila asha. Kurang ngedesah nih Bu Esi ini. Alhamdulillah. Si Ama. Qutila ashabul sama kh-nya ya. Qutila Ya. ashabul ukhdud. Bu Esi lagi. Qutila ashabul ukhdud. Tuh bisa ya, tinggal dilatih. Yuk Maci yang ini Maci, min ayyi. Min ayyi syai'in khalaqah. Iya, bagus. Bu Esi. Min ayyi syai'in khalaqah. Y-nya kurang nekan. Min ayyi syai lagi. Min ayyi syai'in khalaqah. Bagus. Min ayyi syai'in khalaqah. Maci illa. Illa man rahimahullah. Illa man rahimahullah. Bagus. Bu Esi. Illa man rahimahullah. Illa marrahima. Nih Bu Esi di sininya nih. Rahima. Hajadnya udah gede. Illa marrahima. Illa marrahimahullah. Lagi Bu Esi. Illa man rahimahullah. Rahimahul. Pendek. Lagi. Illa man rahimahullah. Lupa lagi. Ini benar Allah. Ketukar tadi ya. Tadi yang pendek. Ini Allah tebel. Lillah tipis. Ini Allah. Ada W-nya ya. Lagi. Illa marrahimahullah. Allah. Lagi. Illa man rahimahullah. Masih kadang-kadang hullah. Jangan hullah ya. Langsung ke W. Hullah. Gini ya latihannya nih. Latihannya diginiin. Nih ya. Hullah. Kan ini hu ya. Ke W langsung. Kalau Bu Esi ke L. Hullah. Tuh. Hullah. Bisa kan? Nih. Hullah. Ini H. Ini U ya. Hullah. Seakan-akan ada W-nya. Tapi jangan hullah. Jangan yang sempurna. W-nya sekedar lewat aja. Illa marrahimahullah. Coba lagi Bu Esi. Illa man rahimahullah. Bagus. Ya, yang ini Bu Esi, yang bawah. Sayaquluna Lu-nya panjang. Lagi Bu Esi. Sayaquluna lillah. Tuh. Kalau di bawah jangan ragu jadi A, jangan liulah ada W-nya. Ini suruh ada W-nya nggak mau. Di sini malah dikasih W. Jangan sayaquluna liulah. Jangan liulah, lillah L aja ini mah biasa. Karena ini kan tarkik tipis. Karena sebelum lafaz Allah baris di bawah lillah, biasa aja lillah. Ada lagu. Lillah itu. Sayaquluna lillah. Lagi. Sayaquluna lillah. Iya, Messi sering ketukar antara li sama lo ya. Nah, nanti dilatih. Makci, sayaku. Sayaquluna lillah. Lillah, hadada. Sayaquluna lillah, hadada ya. Sayaquluna lillah ya. Sayaquluna lillah. Ya, bagus. Baik yang terakhir ini. Yuk,
yu'ti malahu sanazakah. Salah. Yatazakka. Ketukar. Lagi. Yu'ti malahu yatazakka. Malahu sadajaka. Bukan. Salam. Ya, bukan sa tapi ya. Ya. Sebentar ya. Sip. Yuk. Yu'ti Ya, yu'ti malahu yatajakka. Nah, za-nya kurang rapuh. Yatazak. Yatazakka. Lagi. Yu'ti malahu yatazakka. Bagus. Maci. Yu'ti malahu yatazakka. Sedap. Alhamdulillah. Yu'ti malahu yatazakka. Alhamdulillah. Terima kasih untuk keduanya sudah belajar hari ini. Semoga Allah mengganti apa yang telah disampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.